Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing yaki persya ya kajing bumyo tulap lah hinyo benai tam jong ginong tray ka Giant Hills Autonomous District Council. Hapo kalama JHADC Staff Association kelas sedang hakas ngipalay ka khanriw tarik unaitung arajar arpo bat kalong ka basayso haba baro ginong tray kilay shimenta renti hagani kajing yaki da ka ba pep tray. President ka JHADC Staff Association uba Johnson Portman ulay thu ba kajing yaki sange kan beteng kat ba kimpat yo ya katulap ka basa hinyo benai tam. Hagani ka kenti ginong tray jong ka JHADC kila shim ya karai ka bateng banya ki da ka ba pep tray klembo por bat la sakhi ba barok ki kamera kilalong ki bathali. Kadaw jong ka jing ki kalong halor ka jing bumyo tulop nadu benai nai wing arajar kat kendai hadu menta. Laban kedau bahaka khat santarik unaitung arajar arpo ka executive committee balayalam do ba thambor shiwat hapo JHADC marsentip ya karai sange pep tray kala pelait no shibna ya katulap tang nak benta kinong tray bat menta katulap ka basa kalong hinyo benai hagi khindiat benai baladep kinong tray jong ka JHADC kila sange trikam nomor ka jing bumyo tulap bat nakaliang CEM ulakhot ka jing kren yasuk bat kila wengno ka jing ki sange trikam kumban supen kan mau hang kajing yaki ka banengkong jong ginong tray JHADC kalong haka arpu kendai tarik uyayong arajar arpo haka baki lapenlong da kajing yaki ka bajai-jai da ka basyong kelany mengor haplau jong ka office tray kam jong ka JHADC hanong ba juwai ina kaliang yong ka staff association yong ka Giant Hills Autonomous District Council panbenai gani ka khubar na ka president ne panbenai ka khubar saka perthai wah naduk khanru tarik uniu Julai deka wihi kasur yang ki staff dewi asani ibu ika sigilishal campaign wa darai kut nduk khanru tarik uniu benai Julai mie de continue ika jingwan krek yang i cha office kani wan ra ki i to ika jingduk telap ke jingduk telap itu naduk nombar haduk kate hendrai nin haga jingi to wa ka ni jingi ki ka sekretari da phawan ki yo we klam hadin wa phawan ki active sekretari yo we klam ithir jimot haite kini ka tolak bilak ki cibnai te kami ya naga por strike kamu da tip ka perthai wara awi man i sedang strike yo tolak bi cibnai sedang strike yo tolak bi cibnai rengkat kajing cakut haki bor ki bahalor kamu CM manalai luti ya kan strike UCM da pak khut wi yo ya kelam persuk yo ya kelam penbahap mian rengkat ki kular yo haman ki jing icam yong i arli benai kular ba usui ka lo snya bahawit rai kasta te hakani kenti ko kat ni wan ina kaliang yang ki Giant Hills Autonomous District Council Staff Association darai kut iwam dia upiang ya gajing khot yang UCM ni sekman nei bha uni UCM woman hikate ubru was speed bha kular te hapok gajing ilam ko yang uhi i mie de upiang ya gajing khot yang uni ni sekman da nei bha wadak bi thok bi sukar lakat one thousand thok i lakat one sin thok siau bha weng ni strike usu talap bi pat kate sibnai dia saar le bna daw yo bai lenter ki jing ichem bu kantes tium te heini por dapan banawa nakaliang yong ih ginong kre ke district council po jantia mie de uli kre nadu kan rotrik ya kani da manjur wadal sign da wara ki staff wa wing percaya ini da kani khubar kwa u pentip chapi ka kinong thot khabar lo siau bha ku pen banai gani khabar wa i na yang staff lo ida rai kot ya gani wala da ka talok yang ihim like ka kam le sub nai chanen na da khot ya klam CM i la daran ben deu u lai chamu ni bha de chen ni gani
man ki por ki chen mila ta de tip i wa to uburu wa thap bai skor bai dileu bai time in ka por ke heti jing kula reng u ya cha na kan nyau banai ka tu de poi pra banai sten to yo i wan ka kan ni ka chi banai sa sun nyau banai sten ka tu te i kam ki staff hau yo in ka tolap chi banai usui bai yung usui ka bai gari mo chi banai ka perkat ka pi kamu grateful kat won ka tolap no te ka bai yung lu na ya ka le so hajar chi banai te ne kan pra banai ka tu yo in ka tolap chi banai te cha bai yung mo cha bai gari mo wi hi im klan bang nhiều im klan bang te nong kong hi yiki ki woro ki wadang yu upan map ne ki te ki wato upan map ini dang yo udang su number 1 hi wa pen biang swai ko ka bang kan ni ba emu ubru yu im klan ka bang kat wa kam te man kan ni ki sibnai thalop na ka liang iki staff siao tip sap do pen em kam chai man thit khu la wo e khajak iram kan dulu te ye ke bai bai yung tri yung bon yu ba ya cha te ke bai gari la ko bom yu ya cha tem tan ar de wan kre ka te mem bam em di yung chi bnai ka tolop na ke phra bnai te am dak jo am jam ka tho prakhat